Isusa lapho ke what up out there is Pinari Spy Network. Uyakena musi ukuthi siphusha lento yala iPinari. So kusho ukuthi leli talent lala Pinari silifuna li out there emhlabeni. That's why sithi Pinari to the world. So nyalo sambile sekudzini kakhulu phethe out yamchando ngalana masangza. We're here with Spy Network. Then that's all push and talent is a cooler song. Now nani ndo tibonera ndo tivera lukni. No understand why Spy Network why kwenye so talent silpusenza naikaya epinari njobas funa cooler song. Ilongi ndo itagitsi nyalo. Funa city misele sibambisana wenzi. Cooler song. Pinari Spy Network to the world. Yeah, short manje ngelo sambile sekudzini kakhulu yabo. Sivakashele umngani wethu ngalana bathi ngibani Spider X bathi ngaleli gama lelo bathi stage name Spider X wayishaya inamba lo mnako wayishaya kakhulu so namuhla side straight kwakhe sedladleni yabo bakanzeni abandingene Sibile emagcekeni ngiko la kwa Spider X utositshela ukuthi kahle kahle sikuphi la before na samba sikudzinge inkulumo Spider Egazi lami kambani machini umnandi Spider kazi hayi ngiyabonga ku Spy Network ukuthi namuhla sengivakashela Spider X nami vele ngiyabona ngisekasi ngisendlini iSpy Network sila nami ngiinvitile machitha Zontundo wabona Tokvela. Sure ukuthi ngikuphi la ubatshela ukuthi ngikuphi la. Lana ngisepinari lana. Ngisebhodla. Egas la. Gas la magas. Ebhodla. Mawuyehla nje mawufika kaMashiho ubambe pavement yakho mawuchamuka eTown ka right wakho le pavement le ehlako. Sure. Yehla mawuchamuka eMsogwaba uyehla. Ga right wakho always uyabona udangala yabo Batshele sinekonka ngale ekhaya konke khona le ekhaya into toyileka nyalo le paving nayibona yabo siyotshintsha things bebahleka bathi kusele ibhodla idlala nyalo esitophodla kunanga siyalishintsha leli gama kuba kuse 555 okay siyavuma wena Spider X Short manje wena igama lakho straight ngwebani ngoba nami ngikwathinga Spider X mara uthi ngibani straight ya mina igama lami bafowethu ngimlaki ne ya sibongo wakandini labaningi bangathi ngabutsha ngimbongani so ngike ngahamba ngetemculo ngabona ukuthi hayi bangibuda vele bathe babe kani wena wayi kube nguwe bongani kani always ngathi hayi salisibukeni lento ukuthi ngingaba ngibani bathi hayi nangu spy ngaba ngimspy Spider X ngimspider X from the industry so ukhulela la no mina ekhaya ngekutalo ngichamuka enkomazi edludlu ngabuya ngathi grow up kuphi espy yeah so shokuthi lana ufike Mombasa wafunze eprimary or secondary hayi ngifike sengitsala somtsala shokuthi primary secondary yakho konke kwami vele ngondelelena lana ngifike ngikuthi vele bese ngihamba ngibuke impilo because vele umculo ngaqala vele ngisaseyintwana bona ngabona ukuthi lena ngikhona khona yibe kusesemafama ngalento ikhathi ngibengibona ukuthi lento lenginayo angeke ize ngifikise ngisawo mangisolunga sure na uthi imculo uqala usesintwana bonganani yini lento le yakubeka vele uthi umculo lento le yabo vele naleli phupho lami na into lengifuna kuyenda kwendekani it's a long story madoda sinesikhathi song It's a long story. I want music ne. Music ungalenye indlela. Mina kucala kwami music ngicabanga ukuthi uyayadla ngoma yanini Daytinelia Itayile need you all I think about is you le track le shot ngithe mangibukela yabo besihleli nje sibukela iTV
ngabukela le ngoma ngabona le outdoor begcoka ngakhona engahlali yabo shothi timpahla benithengelwa ngitime yabo loyo mnyaka lo ngave ngathi hayi time namhla sayijika le nto mina sengikhathele ukuthengelwa ngwethu impahla ngicela unginikete le mali ndokuthengela wanginiketa imali time ngahamba nokuthenga impahla mangifika leni ngathola ifubu yathi ifubu i0.05 yathi ifubu ngathenga le 2 piece le 2 piece beyithi 1.3 leso sikhathi leso mangifika endlini ngithi mina papa ngithengile impahla nato hey baba belapho wafisa nokungibulala wathi imali yami lenganga ngathenga 2.3 yabo kanene lento beyilapho yabo yabona le lifestyle yabona wathatha le lifestyle yabona nami nje yabona nje sengifuna ukugqoka nami nje ngibe lead yabona yabo ngacala lapho ngabhala kwetingoma vele kumapiano kwanyalo unabunganga lapho wena uyacabanga estimate lapho ngicabanga benginabo ma 15 yeah cala bhala ngithi sengizame siyabhala stool phela sina studio yocula lapho lento translate yabo kwafika isikhathi nje ngathola lenye out bathi Oscar umnyama Oscar wachabisa I think le track iyavela bakhona laba bayicava Oscar Mkhabela studio sakhe basibita labafana benhlamba yabona lo mfana wasenkomazi solo le nkomazi ngapho ke ngacala khona yabona nathola le out leyo yangifaka e-studio ngithi ngashaya hit yabo ngathi mangishaya hit hey le out yathe Spider yashaya ngachubeka leso sikhathi ngicabanga bengisuke edludluma yabona nginazi i-distance ufana ukuthi ungasuka lana uye kuphi nje ufana ukuthi ungasuka lana uye le yabona ilhawu erobotini bese uyehla ngale kulama taxi labathi usemuskola yabona le distance ngetinyawo yabona ukuthi lento vele beyikhona bengiyithatha yabo le khona kuna studio kunalutho madoda hayi sithi sikhathi vele sayangale inkulumo ngitofana now so like motivation like uyithola like uhlala motivated man uyiyona lento ukumisela lokwelapha cause ukumisela nje kuyavakala sebenza wakho nemali umsebenzi ukhona usasekhona usayakho yabona ngitsite mangihamba kwami ngambile ngatofika ngathi mangifika endzaweni ngatibeka phasi utibeka phasi sometimes uyasitha ngatibeka phasi ngathi khuphuli ngahlangana nebangani labangani namuhla sibunaka yabona ngahlangana nemachitha ngaphila nemageng ngathi masengicala ukukhomba emageng ukuthi mina ngibhizi ngani sahlangana sathi masakha into nyalo lento seyakhekile seyindlu yabo so ngithe mangifika vele ngahlangana nemajita lamanyambila shile mara nabantu la ngafika ngahlangana nabo namhla solungu nawo na Master Pace na Prince na Crazy yabona lamajita lawo ngifike ngaphila nawo to industry yabo ngahamba ngiphilile nalamanye amajita bondovela nabantu ndovela phila nabo bojeje ngahamba nyalo sesiphila nabo ncane bathi ngihebede lo munye mlungu utovela nje lo munye mlungu abaningi bantu ngikhona ukuthi bonke bite emagama ngishona but bonke labantu ngifike ngatibeka phasi kibo ngathi shwele yabona manje ni magenge nibangani une label khona lapho onedini bangani nendamculo independent hayi kahle asengibeke le straight mina wazube mngani wami sho ukuthi uyipartner ye-industry angeke ube mngani wami ungayendi kwi-music ungayendi something nje le lapha le letha ile ukuthola ukuthi wena ukhona tu kwe-media mina vele bangani bami bonke yabona do something
because siyaphusha. Wena ukile wabantu kuwe lebulo bakusayini or something or solo pusha independent. Mina asilami kwamanje ne. Mina since ngawenda music ngiyaphushela. Ngiyaphushela. Afikile ama contract it's okay asisebenze. Labanye siyasebenza ngibona it's okay lento le umuntu ayichamuka nayo ihamba kanjani ubona. Ekugcineni mangibona ukuthi lo muntu lo ngiyamnikeza i-chance umuntu mawuthena kuyasebenza but i-contract uthi ngisayini akusede yabona Uyaphusha mna uyabona umculo wakho yakhulumela mna lo mculo wale out Spider X iyashaya le out so ngiyabonga amachita for motivation nyalo njengoba silana siyazi ukuthi kune project leto ophuma mara asengakafiki lapho so akhona ama project lo nawo lo ngiwakhipha or this is your first project. Ama project akhona ngispanile mina njengoba ngisho ukuthi music ngiqale ekutsala ngispanile amachita lawo ngameshinelana ngindumbe ama project nawo maningi ama project la releasewe kunama 2K atholakala kuma digital platform yabona kune Hennessy ngende nabo Jeje naNdovela na Frank Mapiti yeah bayamatla abaningi Frank Mapiti elibhithi leli ngishaye ngalo Hennessy lisuka ku Frank yabona so tuke music vele ngiyathanda ukusebenza nebantu labaningi yabona ukuthi ngive ukuthi lo uphetheni yabona mara ma project ami nje most of the time ngisebenza nemashita Masterpiece Prince yabona nje ngiyalo sengikhani ngifake khona nje ingoma etovela ya Hebet balabaningi bamatinga Hebet but we industry bathungibani nje ayigama liyakhohlwala ngoba lanyana yena mnikade So wena as an artist would consider as a amapiano artist or what artist when you consider as what? Mina tuwe music ne igender music mina ngathi nje akwamanje amapiano yeah amapiano so kuyadependa ukuthi le beat ngaba amapiano 3 step amapiano in but inyalo ngiyatesta na testa uyathi ufuna uyakwathi na ufuna uva-test ngiyatesta ngathi 3 step experience ngashada enye abona sizonqoba ayine manje kakhulu Stotivel. Mara general. Hayi baba sizonqoba baba. Mini general. Bantu kahle kahle botothi khulumela botothi khethela bona ukuthi because umuntu lapha kule EP kahle asesizokhulumela naye. Yeah, like okay. Wena Spider X udibona ukuphi or vele yini loyifuna ufisa ini le dream yakho le goal yakho iyakuphi kahle kahle. Mina ngibona ngiyaphambili kakhulu mangitochubeka ngitibeka phasi ngiyatiphakamisi njengamanje mina since ngaba khona la kule industry ngiphila noma nabantu noma bangathi lo muntu lona unjani mina ngiyathatha ngiyathi sonzeta kuwe ngifuna kubona lento le bathi wena ungiyo yabo cause umuntu lo atokwenda ukuthi uyephambili awumati so the more wena uthi banzakanya nebantu uyathola something njengangibekisa namuhla lana madoda surprise bengathi lutho mina ukuthi ngiyena kusho kona ukuthi lo utibeke phasi ebantwini yabona kwathi uNkulunkulu nami na Spider